kali Bapak Denny menawi minangka apu-pupu di lingkungan seni Degung di siswa-siswi SD Sukamama Hiji. Begitulah warga mitra kota Kusaraya, orang sana geni lu lalaguan anaknya eta lagu non pada ini. Oh lagu gerimis kasurenakeun soratnya. Semoga atuh wilujeng enjing wilujeng ngaralukeun dina acara langsung di TV Kemuning. Udah lagu gerimis kasurenakeun. Mangga.
atuh begitu iya pengantin pemuda sudah pengantin itu teh berada di papan di Maruti upacara adat Sunda kita balik di papan ku Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara adat urang di Kawitan. Ya teman, mulia teman, hadapi buyurnya meraung. Nun yang dianti di tadi, di kamar di simpangan, di talung di karundi sudah biasanya barang beca. Banyak itu sekolah aku. Aduh, gitu di bapak angka yang macam di bimbingan, di keningan, di payunganku. Semangat kasih sok kasih tadi ulang di papaku payung agungnya sok nyanyi aduh, lain gitu euy. Kunaon? Ayo gitu. Aki, Kunaon? yo ini ai maneh nanaonan jadi kasih segian atuh. Lain gitu sudah. Ya ulah